The Department of Tourism and Travel Management, Ladykeen College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Ladykeen College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Hadien ke Jingbunkam ha ke kam yalap election MP ha keleng ki ceka jong ri khisi jantia hanin ke janmet ke Nongialam jong ke VPP ke lapan nong ya ke jinge kendu ha ke wei ke ceka Jingialehkai Footsal ke badan ha ke Shillong umtro ha ke distrik Bhoi ban penlong ke Jingialehkai Parlok ha ke bau Dr. Ricky Ejasengkon wari kertong ikon election MP jong ke parti VPP walawan ban Jingialehkai lang bat ke Nongialam ke VPP na ki Artelig Assembly Constituency kata ki Nongialam jong ke parti VPP na umroi constituency bat ki Nongialam jong ke parti VPP na umsning constituency namar ba kite ki Nongialam jong ke VPP kim da deithan ki batip ya ka rokom Jingialehkai ya ka ne ga jat Jingialehkai kala dan tang ka Jingialehkai bat melan Henry ki layamis ab hipuk usamla balai bynta ha ka ne Jingialehkai ulong ba kam dei ka Jingialehkai ga blabu ne ka khusnam Henry ka dei tang ka Jingialehkai Parlok Hadien ka Jingbunkam election MP ulong ru bag parti VPP bat barok ki nonggersan ki don ya ke jingkermen ban job ha ke election MP bat ha ke sautrik kan de ke singi jong ke jingkermen ni ki ba nongkersan jong ke VPP hapok ke Shillong parliamentary constituency Duli na kami kaya na. Aku bolak balik. Jadi. Hadien ba nyala deputy ki kam Elekshon ena kini sejak benai te ni kem ya kenduk su di nong kersan bae jungi te nyina kalian ka VPP na ka umroi constituency rangkap ka usning ngarayok Jingialehkai ka friendly match ka futsal ni hapo untrel te kane ka kamde ka tournament kane ka ditang ka friendly match ada juga por ngiyo ka met ko ke te nantang kerman ru ke kane ka Elekshon ba kebansawan kane ka result kebansawan kalau bacok ka voice